Itinagan ti Ama. Napalabas. Inawagan ni Don Leon ni Mr. Wong, ket imparik na tinalaw sa pungtot na gapoy tinapasamak. Impang tana pa iti inchik, ngam saan matapulos ang nagipakita iti panagamak ni Mr. Wong, ket kinunana pa'y nga umayonan ken kuwa natin na pintas agasat. Iti sa Balya Bangir, nagtultuloy matlata kinid daw ni Hepe Salvador titulong ni Padre Simon, tapno makaala daytoy iti natibker nga ebidensya kontra kadag iti tao nga atapen na nga agar-aramid iti may kaniwas. Kabayatan na, ginundawayan ni Monica ti kaawan ti ama na iti mansyon, ket simrek daytoy iti biblioteka. Itagagayem, dinggen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Dito'y amang rugi ak amang doktal iti kayat ko amaamuan. Mamati ak nga adda amin dito'y dagiti agkakapatag a dokumento. Kan aminen anapatag nga alikaman ni Papa. Talaga asaan ang kakontento iti makitkita ka pa nagbaliw ni Papa. Amok nga agpampamarang laang. Tapno saan mi amadoktalan ti palimad na. Aha. Day tabasit a vault ni Papa. Day tatinaskan a malukatak. Kasano a malukatak day toy? Katadati. Day toy. Day titulbak a nakasabit ditoy. Day toy titulbak ti basit a vault. Apag iso. Adamot kombinasyon ti numero ditoy. Sigurado adagiti ti kombinasyon daytoy a vault. Makapaatak ngagpeso. Ti ko na ni Narding. Masakit ni Mr. Wong. Gam itatadak ditoy. Ket kinidaw ko kasaritak. Kuna ti tao na nga aguray aklang di ditoy. Anya nga tatagpaiso. Mamuak matlaan. Padre Simon! Nakapasyal ka, Mat? Si kakaragkagmat ni Mr. Wong. Oh, anya kayat mo inuman, Padle? Kape, Diyos, bueno, imported nga alak. Ado istak ko. Saan ang Mr. Wong? Imaya, tadala ko makidawakan ka. Anya na ita, Padle? Pala ka di simpaan. Ibagam lang. Taula mismo, ipaay ko. Sana para iti simbahan, Mr. Wong. Para dayto iti may isang agindag dito'y San Bartolome. Ngayon masidag kanya. Agkasapulan nga minti anak na iti tulong pinansyal. Para iti eskwilaan. Kasta ka di. No problem, Padre Simon. Sige, sakon makam mo. Pagbalinak iskulal ko, no sino man dayta. Isig, Ma'am Jonah, ayan ni Monica. Ne, addamot la itay dita, ma'am. Mawan nga rod, ngam awan matan. Amang ano adda ijay silid na, ma'am. Napanakon ijay, napankon kinita, ngam awan ijay ni Monica. Anya, ne, napananan nga eh. Ay, wan nga rod. Sapay iso kumalaang ang tibilinag ang mga ramid iti surat nga itadkon iti abogado. Anya asurat para iti abogado, ma'am. Basta, ada nga minaskan nga ipaaramid ko iti abogado. Iso aka sa pulak kuma ni Monica. Talakaw may ayon kanya kapintas kasat, Maximo. Boss! Inya sidag kanyak, Padre Simon, palikot may sa akin tag dito'y San Bartolome. Ibakak sa akon makamo amin. Makaadalan ti anak dahi jay masidag kay ni Padre Simon. Nasayat no kasta, boss. Talaka. Ket siguladwag, nga iti ayon kanyak na pintas kasat. Manglugi matan, ngagsok ti amin koneksyon, Don Leon. Kaya tasawan na ita, boss. Solom ton ti amin. Talaka. Ket sakton mabigbig kingpin dito'y San Bartolome. Nagapamaya, iha.
Itay pa asap sa pulan ka. Adak ije bodega, mama. Adala napan ko intambak ije nga arwata kasaan ko nga aramatan. Isumat lagayam. Itay pa lang amin asap sa pulan ka. Apay ka di, mama? Sika kumati pagaramid kiti surat ko para ka ni attorney. Ngam gaputa saan ka makita itay, inaramid kon. Kasta ka di, mama? Pasensya ka na. Diyak ngamin mo. Awan na nyaman na iha. Ala, umay ka nga rodan. Nakaluton ni Ising. Sige, mama. Mangalaw tayo nga rodan. Kung nagtupay ka, husto tiyatap ko. Talaga nagpamarang lang ni Mr. Wong. Saan ngagpaiso ang masakit? Akas iti jar na, edi sakti na pan, ije balay na. Ti parikot ko ita, Narding. Nasken ang makasara kak iti agindag ditoy. Ngagbalin nga scholar ni Mr. Wong. Apay, Simon. Inrason ko ngamin nga day masidag kanya ngagkasapulan iti tulong. Nga isumat tinapan ko inyo man kan kuana. Kasta ka di? Di kagdanag. Matulungan kay iti day tabanag. Adwa talaga ti agkasapulan iti tulong dito San Bartolome. Nasayat mo to kasta. Tanuawan ti maiparangko ko ni Mr. Wong. Ang mga nagatap day jay, Narding. Huwen ka di. Sa akong ti makam mo. Madamdam lang, ikuyog ko dito simbaan ti tao at tulungan. Day jay nga inchik. Awan pa ni Hepe dita presento. Napanan na kano. Kuna ni Juan Mendez nga adda kano dahas asikasun na. Orahin ta kadilat ta, amo. Saanen? Baliwag tulaang ti magkisarita kan kuana. Sika ti makamo, amo. Alan, agsublitan ni J. Logan. Pupanaw tan ditoy. Pugi. Apay nga taakas laad ta saan anasaya at amapaspasamak kin ni Monica. Sabali ti mapaliiw ko at na. Kaslakit din adda tinapasamak adina kayat amaamuan mi kin ni Ma'am Chona. Ay na, sapay la kumadyos ko. Tawan tidakas nga inaramid ni Monica. Amangan nga men no isukit din ti panipudan ti saanda pagkikinnaawatan. Day tiyang, papanan na nga ta. Surutag itinalimag. Paliiwag, bareng no maamwak no anya talaga ti mapaspasamak kenkwana. Ising! Ni Ma'am Chona, ay ayaban na. Ising! Ayan mo! Inakpay iti ayan ni Ma'am. Saan abalay? Adupay ti gundaway ko amang paliiw kin ni Monica. Asin di ka doon, Narding. Kas iti ingkarikan ka, Simon. Mangikuyog ak iti tawa pagparangam anagkidaw kan ka iti tulong. Ha? Nakasarita ko ni tinalapat ni Mang Adolfo. Naibagakon kan kuana. Ano bilang lang tagsaludsud to ni Mr. Wong. Ibaga na nga inasitgan na ka. Tapno matulungan ti anak na nga agad-adal. Kasta ka di. Agyaman ak, Narding. Siyak terumbang agyaman kan ka, Simon. Ngamin, tinulungan ak anang panagnak iti kinapudno. Para day jay lang. Sige akit dimet. Kan may sa. Basit labanag tinaaramid ko. Ngamdak kalabanag dayta para kanyak. Ngamin, posible ati na panagnakam, ti pangrugyan ti pan nakakalap ko iti impormasyon. Aging ga ama panagnakak dagiti rumbang, amaduktalak. Anya launay ayat yas asikaswam Leon. Itay pa'y bigat arimwar ka ah. Jonah, saan nanas ka na damagang pa'y kanya? Anya? Leon, may papan ka di dayta. Ang mga numangig na kanitap anak mo. Ha? Wen. Aglon. Or-orno sa tirimswa parikot may papanit negosyo. Yang saanin arumbang at akamatag pa'y noan niya tararapitan. Ang mumad siguron. Leon, ang mga noan niya ti mapasamak.
Nagdagala parikot ti mapasamak no saan at pailang agtignay ita, Jonah. Iswati kang tatag. Agawid kami mo't laging ni Buki no matamdama. Sige nga, Rod. Sikat ti makaam mo, Leon. Boss, saan nga iti panakimiyang? Ngam rumbang ka diti naramid ta? Hapay kit din saan, Maximo. Ano ako matakas sinalamit ta? Boss, kasano no idanon da dya adjans ka ni Don Leon, ti panakisalitam kan ko na. Maximo, ti kagtanag. Iti kadakkel kata rimbati kayan na. Imposible agsaw na ichay, Chads. Boss, Sigurado ako limak na ichay. Katamunan to nalamidan na. Inton madanon kanito nas ka nagdesisyon. May papan pa ng idalong kanyak, Don Leon. Come on, Maximo. Saan ka darag? Awan dakas mapasamak. Saan nga agsaw na ichay, Chads? Tano alamidan na dayta. Sika mismo, mang paulima kan kwa na. Nadlaw mo ka di tidjar itay ni Monica. Ma'am Jonah, kasla nga rod ad datisan anasaya at amapaspasamak kunkwana. Ising. Kasla ad dati napasamak adi na kayat nga ibaga kadata. Kasla ad dati saan anasaya at anapasamak. Ngam di na kayat amaamuan ta. Nasken ang makasaritak ti anak ko, Ising. Nasken ang maamuak, noan niya ti mapaspasamak ken kuana. Naimbag tanaranaan kan, Hepe Salvador. Don Leon. Naibaga nga rod dagiti kakadwak anamin ano kan ang nagsubli-subli ditoy. Amang sapsapol kanya. Pudno dayta. May papan nga minda ito iti nakisaritam kanya ki Japalay. Don Leon. Damdamagam kanya, no adda pa kay naigak kadagiti nakarangat yo. Ket kaslaam mo kon, no apay anasaludsod mo kanyak dayjay. Ha? No saan nagbidtot, Hepe? Adday masidagkan ka, ket imbaga na nga adda pa kay naigak. Hustuak ka di. Don Leon. Kas na kunako ni diaddak iti balayo. Adda, wenno awan laeng ti sungbat, iti salutsod ko. Sabalya talaga ti ugalim, Hepe Salvador. Madlaw iti langam ita at talaga natuloy ka. Kas na kunako. Awan ti pakainaigak kadagiti nakaragan nyo. Ket no asino man ti mangim impluensya kan ka. Bidot ti atap na. Ipalagip ko lang kan ka, Hepe. Ngay tinaminsan, adda nakarangit yung agrupo ti lalaki nga agkakabilag ti gamda. Ket no dinaktikawan ti lagip ko. Dua a Chinese tinapapatayo itinasao arangat. Ket may sa tinatiliw mo asibibiyag. Iso na laeng, tasaan nyo ang nakairanudan day jay anatiliw yo. Taadamot laeng ng patay kan kuana. Anya ti kayat mo asawan, Don Leon. Kas nakunakon, nasirib ka, Hepe. Ket saan mo kumasayangan ti sirib mo? Gapulaeng iti panangalilaw ken kadag iti pudpud no amasiknan, iti riribok amapaspasama. Sa di mo ti papanantan, amo. Nakasaritan mo ta ni Hepe Salvador. Agawid ta ka din ni Joy Mansion. Saan pa'y buki? Diyak pa'y kayat agawid. Amo. Mapanday di simbaan. Kayat ko ang makasarita ni Padre Simon. Matungpal, amo. Napatag ti bagakin ni Padre Simon. Kaya't mamatyak, nga adda ti maibagan na, may papaniti na kiro mapaspasama kita. Naibaga kon kada kayo dagiti kayat yo amamuan.
May papan iti tao nagkiddaw iti tulong, Mr. Wong. Agyaman akal ka, Padre Simon. Mr. Wong, siyak tarong bang agyaman kan ka? Jack pulos pinidwa ti nagkiddaw kan ka. Idi na panak iti pagtangan. Imanugot ka, Dagos. Am-am muna, Padre Simon. No pala pagsayaatan, talaga sana nasken pidwampay agsao. Ipay ko dakos. Agyaman na kan ka, Mr. Wong. Kasano nga lodan, Padre Simon. Akpakada akmatan. Hamangan matuo ka ng label ko agul ulay kotse. O sige, Mr. Wong. Itulog ka naging gaiti kotsim. Thank you, Padre Simon. Basta no ada masapol mo. Bueno, masapol dito simpaan. Ipagamlaan. Siyak makamo. Tilugan ni Don Leon tinagsardeng iti batog ti simpaan. Anya ti mapasamak iti panagranada Don Leon ken Mr. Wong iti simbaan. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Ginundawayan ni Monica ti kaawan ti ama na iti mansyon. Ket simrek da ito iti biblioteka apan nakaopisina ni Don Leon. Nagsukayin ti balasang tapno makasarak kadag iti ebidensya amang panagnag iti kayat na aduktalan. Iti sabali a bangir. Napanmat ni Don Leon iti presinto iti masigurado nan nga da iti ni Hepe Salvador. Ket kinasarita na daytoy may papan iti napasamak aranget iti kalabas. Kabayatan na, ada ni Mr. Wong iti simbaan, ket nagsarita da ken ni Padre Simon. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Ama mo lak, Padre Simon. No pala pagsayatan, talaga sana naskin pidwampay agsao. Ipay ko takos. Agyaman na kan ka, Mr. Wong. Kasano nga lodan, Padre Simon. Agpakadak meten. Amang ano matuo ka nan di dalaybal ko agul ulay di kotse. O sige, Mr. Wong. Itulog ka naging gaiti kotsem. Thank you, Padre Simon. Basta no anya masapol mo, weno kasapulan dito simpaan, ipakamlaan, sak makamo. Tilugan ni Don Leon tinagsardeng iti batog ti simbaan. Mr. Wong, amangan nun niya kit di ti mapasamak. No. Di ka danag, Padre Simon. Hawan dakas mapasamak, no bilang aglana kami dito, Don Leon. Mr. Wong. Don't ole, sak makamo. Kas nakon, awan dakas mapasamak. Naturid kayo, Matt. Pards. Anya ti kayat mo asawan? Pards. Amang ano nalipatan nyo ni ti amom. Nga da kayo dito San Bartolome. Amang ano saan kayo na makapanaw pa ya si bibiyag dito. Anya? Amom, Pards. Ayarigam ti babae, asa o. No talaga ka ba alam? Nagsinubok taitan. Agyaman ka. Nasana ka maag at umutop iti awan serbi na tao. Anya? Nga murayam. Tanodumteng ti gundaway. Siyak ti kao dyan, amay matangam. Sakbaya permanente, ngay kidem mo, dagiti matam. Napuskol lata matiro pang agpagita kanyak, Mr. Wong. Don Leon, agpadalang likaw pakista. Tilang nagtumaan ta. Natustuso akngam si ka. Ngata, Mr. Wong? Oh, come on! Di ka sigurado. Awan kay di syudad. Adda ka dito San Bartolome. Don Leon. Dito San Bartolome,
Siyak ti linteg! Siyak ti Diyos! Aliya. Kinapudno na. Iti may sala nga sinyas ko ita. Kabalan ka na patayan. Di ka mamati, Mr. Wong. Abay, di mo madlaw tinalabaga asilaw nga da iti batog ti barukong mo. Oh, ha, ha. May salasin niyas ko, Mr. Wong. Bang! May sakan, analami sa bangkay, ang may ruwar dito'y simbaan ti San Bartolome. Awan na pulos, tinakita ka kadwa na, boss. Tuwada lang ang naranantay di simbahan. At takatwada, Maximo. Saan mo ipilit lason mo? Boss, Hamom ka di ada nakatutok kanyak telescopic lipal. Bayat parang salita mi itay Don Leon iti unag simpaan. imposible, boss. Kasano kuma napasamak na ita. Di ka mamati kanyak ha, Maximo. Di nakpatpatsel kasta ka di. Boss, saan nga iti kasta? Pues, lumbang ngalot patse may bagbakakan ka. At nakadwa Don Leon itay dimtang ijay simpaan. Sarak laki ti agbitot. Di ka makapaglibak kanyak, iha. Adalakit di ti saan anasaya at amapaspasamak kan ka. Pagkunaan niyo mat, mama. Saan laeng asyak ti nakapaliiw. Ultimo ni ising. Nadlaw na matlaeng dayta. Anya? Dayta ti agpaiso. Iso adi ka makapaglibak kanyak, iha. Da kayo kit di mat, mama. Komporme la di tanti madmadlaw yo kanyak. Iha. Saan kayo ko mga agpanunot itinuan niya laditan, mama? Awan ti madi mapaspasamak kanyak? Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Anya tinapasamak iti panagranada dito'y simbaan. Nagsarsarita damay. Medyo nabayag. Simon, Angam kasi tinakunakan ka narding. Nasalon at ni Mr. Wong. Sa nakas iti kunam amasakit, idisi ka tinapan iji balay na. panag ko na. Ininutin ang malawlawagan ti amin. Anya ti kaya mo sawan? Panag ko na kat husto ti atap ko. At ti grupo ni Mr. Wong. Ken ti grupo ni Don Leon. Dagiti agririnupak dito'y San Bartolome. Anya? Kasta talaga ti pamatik, Simon. Katagyaman ak itidak kalamay tultulong mo kanyak. Sandalakid di nga atapan asika ti katulunga. Gaputa may saka apadi. Kat nawaya, ama paliiw mo ida. Madlaw anabannog ka, Leon. Jak ilibak day tatyon na. Agpaisuti ko na. Kumusta ti pagnayo ka ni Bugi? Nasayahat man. Isunalaing tasaan pa anas kanyag taleka. Jak pa'y lang amin amonoan niyan tagi tinadoktalan ni Hepe Salvador. Leon, Nas kinamamuak noan niyan tinadoktalan ni Hepe. Tapno amok noan niya tararamidan. ada ka di maitulong ko? Dakkel ti may tulong mo, John. Iswadumngag ka na imbag iti na ito ngay bagak. Tapno ang mumat, noan niya tararamidan. Boss! Naging kakadita kahit kapungtot na pa lang. No, damasapol mo, boss. Daglang ijerwar. Mabit lang, Maximo. Saan ka pumanaw? Boss? Pasensya ka no nabugkawang ka. No nakapungtutakan ka. Bunga lang tayo dyan nalaos solon ko kini Don Leon. Mawatag, boss. Di kagdanag. Maximo, kaya't ko mangbilin ka mapagtalkan tao tayo. Boss. Kaya't ko mapaliw na imbag na kitipuyot, Don Leon. Nga day kamangibang ili. Matungpal, boss.
Kaya't ko maamuan tayo no anya dagiti tiknay ta. Kaya no anya pa ay bambantayan da iti ili kaayan ta. Una yan, nagladaw ka naturog iti rabi ay. Ngam si ka pa'y ti kasapaan anagreeng Monica. Jakman amo, yaya. Talaga siguro an nairwama kun nga oray maladaw ka maturog. Kat masapaklat ta nga agriing. Sa bagay, talaga nga minakasta no nakairwama munti may sa abanan. O anya ngay ti kayat mo apagarmusaran. Makamu kanyaya. Rumarak labiit. Anya, sa dino ngay ti papanambalasang ko. Mapanak labiit iti simbaan, yaya. Diya ko nagbayag, Simon. Amumat nga do tinasken nga si Kaswag. Agyaman ak iti kape, kan pandisal. Sige na tanarding. Tapno mom. Nairwama kon nga may kaagkapi dito'y simbahan tong kalagsapa. Ah, Saan kit din? sika talaga. Sana bale, takanayon mat nga daimot ko apandisal. Eh, nasapan sa nga da sa nga ilim Simon. Di ka man narding. Saan asyak ti sarungkaran na, no asino man ti dimtang. Sigurado nga umayag kararag dito'y simbahan day ta. Itay kadipay ang nakapanaw. Un ma'am, mapanla ka nubiit ijay simbaan. Nay, ma'am, adda ka di parikaw. Madanagan aklaan. Ang mga makaunget ni Leon, numaamuan na arimwar ni Monica nga agmay-maysa. Nakariing ka din ni sir. Nakaturok pa'y mutket di. Madanagan aklat ta, ising. Tumulong aklat ta amang paliiw iti amak, hepe. Agyaman hak, Monica. Naimbaglakid din ta nagranata diti simbaan. Ngam pangasim. Nabilang laang ta mapanagnagam ang nagbasol ti amak. Aramidam ko mati amin. Tapno saan amatay. Ah, Madanaganak ngamin, hepe. Nang runak at agdinamagan ti agsasaro no apan nakaiwalang dagiti bangkay. Iti entero apagilyan. aramidak ti amin nakabalag, Monica. Tauray siya. Kasapulak asibibiyag ti amam. Di ka madanagan, Monica. Patsik nga mo ni Narding ter aramidin na. Padre, Kinapud mo na. Ora siya. Tultulong ako ni Narding. anya, Day tati agpaiso. Medyo agamak ngamin ni Narding. Nga mga numaamuan dagiti masak ng ter aramidin na. Iso aman manon ayo man nakadagiti pada na apulis ti amin. Agang pagtigtignayan na ida. kastagayam. Day tati agpaiso, Monica. Siga. Kumusta ka maten? Addamanen sa bali anaduktalak, padre. Ngamsaan ko pa nga ibagak kan ni hepe. Anya? Pasensya kan, padre. Nga medyo delikado nga min daytoy. Iso ano mabalin. Sikapay laang ti pangibagaak. Kat pangaasim ko ma. Tasaan mo pay lang nga ibagbagak kan ni Hepe Salvador. At naka din nabilin mo tao tayo, Maximo. Adan, boss. Kahit masigurado nga iti mabiit. Adan to niyawag dahi jay nga impormasyon kada tayo. Nasaya taon hay. Talaga kami kayat ko maamuan. Noan niya talaga plano Don Leon. Tapay nga ije kabang-ibang ili dagiti buyot na. Mamati ka mamuan tayo dahi tayo iti mabiit, boss. Lumbag laan. Ite kasta. Amu tayo met noan niya saksak bayan tayo. Kentap no amu tayo. No kasano sa kanaan tayo no aniyamang pampanunutin tayo chay, Don Leon. Anyamot ta ni Monica. Apay nga aging ga itakatipay la nagsubli. Sapay nakariingan ni Leon. Ang mga nukala at asapulan na. Ay, siyak ti madanagan iti kastoy ang mapaspasamak. Ay, sapay la kuma taagawid ni Monica. Madamdamalaang agar mo sarto ni Leon. Sigurado ang madlawnan nga awan ni Monica. Chona! Ni Leon Dayjay. Diyos ko,
Mga nunaamuanan nga awan ni Monica. Naimbag tataka dito sila, Jonah. Ha? Apay Leon? Anya dayta? Anya ti mapaspasamak? Apay akasla makaungat ka? Apay ang makapungtot ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika, ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon